ashimwe munkomera amashimana ku by'iki dukorera hama ndashimiye n'abakozi b'Imana bo ngaha mu bahamashi kuko none ari bitanga hama je ku munsi wa kane nafashwe n'ikintu canja munda kindiye kigahutura nkumbumengo n'umukondo urarandutse candiruka kwa muganga nta namaze asengeyo ngaha nari mfise yari yamperanye muhira ngiye kwa muganga emwe barankorera ibipimo bambwira ko mfise ikironda ngaha munda baca banyandikira imiti ibihumbi 390 ndayigura bankore n'ama examen ca ndataha ngeze muhira iyo miti ndayinyoye ikintu yankoreye naciye mfatwa n'umusonga inyama zo ngaha zose ngo zirizinze ndahita amameruko ndandikira pasiteri ndamuga ati je ndagwaye umusonga uranyishe no kuvuga kuko ntibyakunda ko mvuga ngo telefone ndahora umugabo se yarari ndamutelefona ati je ndapfuye birarangiye biraheze nta bindi ashengera yadudaganye umuntu ngo w'umusenzi aramuzana ngo amahera murihiye ntavugwa arasengera asenga n'amazi ndanwa umwo mwanya birahera agiye byace byikuba nka gatatu bica biranshakira kandi ijoro ryose ngararahiga abasenzi batandukanye bansengera arambwa ati rero je nganda gwa abantu masengesho ndakujana ugumeyo kuko ibintu ntabyo ushobora kwihanganira hamwe namuga ati nibwace ho ndabimenya tundondere mu motare gusabye ko nwakwishengera arambwa ati uko ugenda kose bakugumiza kandi sindaguherekeza uko ngene umeze ntugaruka muhira namuga ati ndagiye kandi ndazi ko saa 2 tuzaturi kumwe nagarutse nakize timfe gushikayo gusa ashigara byutse saa 9 arahiga abamotare bose warose aramuhagarika kwibarabara ndurira imoto tigenda ibisigaye urambwiye burya ngeze aha twarasenze hari ejo kuwa gatanu muri burakeye baransengera umukozi w'Imana aransengera ibyo bintu byaheze n'amasengesho atarahera rero no bati nukuri mu mpere amashimana n'ubu uwo musonga waraheze nta kintu na kimwe numva ndamahoro numva nidegemvya rero naguma nadati ibyo bironda byose ari batabwumva intaye yanje je naradashwibuye ndadahwa iryinyo ry'umuntu ibititi byose byokeje biramvamo nukuri ibintu Imana ikorana ibintu bikomeye ubyumva uko bibaza kari byoroshe n'inzu yaranguye kiramfurira ukumbona ndava nkomeye atamuntu n'umwa nkowiye none bwo bati dukomera amashimana abumvise intaye yanje murakoze Imana ibaheza ki